Belaikai hambai जों दिनै रामचंद्र घाटनि जोंनि ब्लक कमिटि टिप्रामथा YTF TWF tai TISF सारा खय डिस्ट्रिक्ट न तयै जों कायसा प्रग्राम अरो जों आसुक लेखा एकाय अरो जों जोंनि पार्टीनि दिसन्ति tai TISF नि जे खनान जे स्ट्राइक न तै जों अरो प्रग्राम सालायजाका आरो मानजाका जोंनि गरम गोनां EM सुएल दा बर्मा न खबुइ जोंनि जे पार्टीनि जे ब्लकनि जत्तन अरो मानजा फैका अजमा जुग संग्रह tai YTF नि मानजाखा एकाय जों खनानि बन्न सक्सेस खालायनायनि बागै जतथक जिनिस जे फाननांगौ रामचंद्र घाट आबो तियारुंजा दिनै सिम तियारुंखा जों गाय जों खाना बन्न सक्सेस खायनाय तामनि इंगाखाय कक बरक सिने माने कक न सैनानि बो स्क्रिप्ट जतनि काहाम बो कक बुथाय जतनि माने काहाम जों अबनो जों सायनानि बागै एबं गभर्नमेन्ट न मनो पार्मानेन्ट सल्युशन रिनानि बागै न खाना जों अबनो तयै जों सब नखरनाय हामबाय Baik, jadi orang sini Ramchandra Ghat Block Committee ni jadi kena je strike nanti jadi orang meeting aja leka. Lalu itu sini honorable MLA orang mana Okra Ranjit Debrma, jadi sini Vice President Subjournal sini honorable Chairman orang mana Andrew Debrma, jadi jod sini Tipra Block Ramchandra Ghat Tipra Block Committee ni President, YTF ni President, TWF President jod, the leaders of jadi sini kok sab leka. Jadi saya mana kenal je sini je indefinite period ni mungkin strike nak kalau yang kami tahu apa sini aman ikut cover kok no sini boram manan bagi apa sini script na je issue tu mana aman di mana di cakap strike kalau ni je sini apa nak saran ayo je awal je kerana je strike amat di peramasan bagi sini sahaja di perasaan bagi sini permanent solution nanggo tangga sini aman ikut no sini boram nanggo sini aman ikut no sini tambah sini apa sini di perasaan ni hari sini naik boleh baca cong jaga dia ama hari ni sini sini cong pat kan jaga sini justice ni mana ni tambah